moglo bi se reći da je počelo sve skupo u srednjoj školi, jer išao sam na praksu u UDBU, ko srednjoškolac, znate kad idete u strukovnu pa morate na praksu negdje, ja sam preko tetka sam uspio riješiti, on je imao nekog susjeda, prijatelja u UDBI, pa me ubacio da odradim tamo praksu, pa nije to bilo ništa specijalno, ko što inače klinci na praksi rade, to ja sam recimo pravo službene aute, kad bi došli dečki iz zasjede po noći ujutro kad dođu, onda sam ja pravo ujutro kola čistio, onda su imali one golfove dvice, one stare, i tako to je bilo to. Onda 90. kad je počeo rat, ja sam zapalio dole u Australiju kod tetke, tamo sam upisao fakultet, agronomiju, smjer voćarstvo, to sam 95. završio, tamo sam se vratio kad je rat završio i onda je trebalo negdje odraditi pripravnički normalno. No međutim, pošto su me tetak opet potego neke veze, ubacio me u SIS, pošto više nije bilo UDBE, onda je bio SIS, jel tako? A već su me znali ti dečki, jel? Pa u SIS-u je već bilo ozbiljnije, znači tamo sam se radili neki ovako malo ozbiljniji poslovi, na primjer kad bi trebalo nekog prisluškivati, onda mi upali u stan pa bi ja postavljao bubice po stanu i tako to, samo što to su onda bile neke sve stare, neke ruske bubice što je ostalo još iz doba UDBE, pa je to zujalo, krčalo, to se niš nije čulo i onda ljudi kad dođu kućti što ih prisluškujemo čuju da nešto zuji, da nešto nije dobro, pogleda gore u luster, vidi 13 komada poštekano gore. Onda sam ja, dao si malo truda pa preko interneta na eBayu našao neke švapske bubice koje su puno bolje, koje su, ne zuje, ne krče ni ništa i tu su me šefovi primijetili sa vrha i tako sam ja, onda su me zaposlili tamo za stalno normalno, pošto sam tako malo se dokazao, onda su me uzeli nakon pripravničkog, sam dobio ugovor za stalno i ostao sam u SIS-u tada, to je onda još uvijek bio SIS, Tu se može reći da je bila recimo prekretnica moje karijere, znači tamo negdje 96. 7. 8. kad su krenuli ovi kompjuteri, internet i tehnologija i to sve, ja sam bio najmlađi tada u službi, ovi ostali dečki, to je sve bio stari kadar iz UDBE, nisu oni navikli na tu tehnologiju i onda normalno kad je trebalo negdje, instalirati neke Windowse, spojiti printer, faks neki, nešto instalirati, nešto i to, poslat mail, ja sam uvijek bio tu pri ruci, uvijek su meni sve, ajde Tomo, ti se kužiš, ti znaš. Tako da sam ja tu u biti onda bio, recimo, ajmo reći, tada prvi čovjek za tehnologiju u službi i nikome nije bio ravan tada. Da, to sam radio tako par godina, te tehničke poslove, dok nije ovaj stari šef službe, Anđelko iz Subotice, mislim da je išao u penziju, onda, kad je trebalo birati novog šefa, su rekli, ajde Tomo, ti znaš sad sve te sustave, te procese, to i imaš i fakultet, ajde, završio si agronomiju, diplomirani voćar, ajde ti ćeš biti i mislim da od tada pa nadalje se dalje već sve zna, ne treba sad pričati šta i kako dalje, mislim da je javnost upoznata sa svime, dalje šta je bilo i kako je bilo.